lawas. Selamat pagi Bapak Inang. Ijabe marianan nasyam bani panurang sogoton malah suhur. Kesesihanami use nasyam marhitehuni tigapan siganupari batta sadarion. Aima hari Rabu tanggal 20 September 2020 sada ngatar surat bani buku Pesalmen 52 ayat 2 nama katahon nama diardo memuji Jakoba apa mandudingkon goranmu ham ale sitimbulan bapenang totu ibagas perguluhan tasiganu pari boydo jupah kita ibagas perguluhan taon rusuh tumangdo anggo ipuji halak kita janah langdong hitau nama rosuh tene anggo ipasambor-sambor halak. Nah somal ni Pesalmen 52 uhun marhahonaan pakon ari sabat. Na ija ibagas ari sabat haganupan bangsa Israel merdingat pasal haluahon na binahin ni Nebata atape na nihorjahon ni Nebata dopak bangsa Israel. Ase ibagas na merdingat haluahon na binahin ni Nebata. Ijon parpesalmen mambahin sadaripun bahasa na madiyardo na perlube memuji Jehovah na paduahon mandudingkon goran ni Jehovah sitimbulan ini. Totu anggo igoran memuji Jehovah ihubungkon hubani ari sabat lang hape sekedar laho merdingat bahasa ari sabat ai ma ari parsaranan tumang atape ari parsaranan ni Nebata tapi lebih kunjai use sanggah tardilo kita lahu memuji Nebata merdingat kita atene sonaha Nebata papasingkon ari ai sonai mahita papasingkon Nebata ase lang diar anggo adong prinsip ni halak na porsaya makatahon au dahkam agepe lang au hugareja lang ongga hubahen burit uhur ni hasoman tongon donani sikap nasusonayai totu lang diar ai atene halani aha halani fokus apa tujuanta bani ari sabat atape bani ari minggu sedo hubani hasoman jolma tapi sonaha uhurta pikiranta fokus janah pitah hubani Nebata ama asik ganjil do pangahap anggo adong na mangaku langa dong iganggu hasoman langa dong ibahen maborit uhur ni hasoman hape sasitong ni lang ipapasing Nebata ibagas uhur pikiran sonai age ibagas parguluhan ni atape boy sobuton maningon ibagas malas niuhur do kita selaku halak na porsaya sanggah itodoh Nebata kita boy memuji pasangapkon goran ni Nebata halani aha halani tugas memuji pakon pasangapkon Nebata aima horjani malaikat atape horjani na mengguluh inaguryatas tapi merhitihun ni pesalmen on ibu bayi do kita bahasa iberi do hape panorang kesempatan hubata sebagai halak na porsaya lahu memuji Nebata aima asik gabe hak istimewa ta ai gabe malas nyuhur do ai halaniaha halani ibere Nebata hubata panorang atape kesempatan lahu memuji Nebata masih ipuji hita Nebata totu
memuji ne bata halani mardingat kita bani haganupan diar layak ni Jahoba. Ipuji hita ne bata mardingat kita bani haganupan habucuron ni ne bata. Ipuji hita ne bata halini mardingat kita ne bata nadop paluakon hita humbani dosa-dosata. Aima ase maningon marbanding terbalik do pargoluhanta. Pakon halak nalang mananda ne bata. Anggo halak nalang mananda ne bata, idida haganupan pardalanan ni guluhon songon mardalan sonin tumang. Mata niari otomatis poltak bani sugut niari. Panorang borngin otomatis roh bulan jana gulap niari. Tapi anggo bani halak na porsaya parpoltak mata niari sugut ai hidup ni hurnene batadu ai ase ibagas panorang sugut niari ne bata mambuha hidup ni hurni ase ipukah kita ma horjata sonai do humani age bani gulap niari ne bata memberi panorang hubata ase marsaran hita humbani haganupan halo jaunta ase adong pargogoh batta jana gogoh ta aipe lang halani na marsaran hita gogoh ta aipe lang halai na modom hita tapi halani nai bata tetap marmudu-mudu jana manramotkon goluhta jana na parpudi mamuji apa mandodingkon goran ni Jahoba si timbulan in mararti doai langa dong be posisi na tertinggi na marian ibaga suhurta subali naibata naibata manatang sigijangan naman rajai uhur apa pikiranta ase ibaga saganjang nyarion barang aha penedo pakon hita barang aha penai horjahon hita maningon do ibere hita iyanan natang sigijangan bani naibata laho manrajai golukta artini ai anggo do manebata sigijangan anggo goran ni bata si timbulan indo na menguasai uhur apa pikiranta ijai mahapeni hita tetap marhorja tetap mambahen nama dear songon nahin rusukon ni naibata atape boy sobutonta songon prinsip ari sabat no kanayay nadop manutapkon naibata tang sigijangan ibagas pargoluhanta ase lang pitas sangga ari minggu tumang lang pitas sangga ari sabat tumang lang pitas sangga ibagas ibadah te tumang naibata marianan ibagas uhur apa pikiranta tapi ganup ari ganup panorang jana ibagas sa ganupan situasi tetap ma naibata manrajai uhur apa pikiranta marhitihon ni aima ibagas sa ganjang niaryon anggo doma naibata naman rajai uhur apa pikiranta tarbahin hita do tongtong laho mamuji pakon pasangapkon goran ni naibata marhitihon ni goluh lakah sonai age horjata si ganupari amin martonggo mahita. Terima kasih mah sombakon uhur nami hubamu Tuhan bani idop ni hurmu nadop mengiring-iring goluh apalakah nami jana bani panurang sugotonpe siol hanami tongon bapa lahu mamuji goranmu mandodingkon goranmu ibagas haganupan lahuan nami asi parlubi matongon tondumu nama passing in nama rajai ur apa pikiran nami asi maritihuni goluh nami seganjang nyeron tetap ma marsangap goranmu ibagas goluh nami marite goran nakmu ton Yesus Kristus Tuhan nami colam manami rapakon tonggo namion amin. Horas mau bata ganupan selamat pagi jana selamat memukah horjata bani panurang sogoton
ijape hita marhorja saganjang niareon. Shalom, horas subat haganupan.